Dihamu pangoron ali. Alat nama mulahon katigoran Ido nadamo kaduero. Ido si Raja Salomo. Di Bodoni Raja Salomo pintu Usada ayat 2 Usada. Taulahon manatigor asadako kangol wakti. Unang taulului napatigo-tigo pintu. Ay di si Raja Salomo dong selisi. Di Bodoni Raja Salomo 10 pintu. Dia 10 pintu. Halap na batigo-tigo dituna na mga luluy pangabuan. Ay Roma ano na logo, diobusom manatiboy, rupak may bana, lutlus malota. Ido si Raja Salomo disi. Alanido di Hamuna, di Bangoron namin di Akay Botokku, laik ko sa loob na mangguruku. Asa gabibuy kita niyang marsipakoto di. Jadi di Hamuna di lanam, do itu nam. Sautin nai sunggulak kudo mustetong sama dahulu nabudai. Alat saat tu tikiok kubeda dan rodo bebeku. Si pot, suatu lupa kamu itu lain nabudai nembido bolu di dapur. Orang asal itu musuh. Mulai nama suruh bagaimana boy menusul tu sagala mau lihat ada model murah ke Hamuna bah baik kamu soal nani dok na dari waktu dok bukan murah dok punya tu ay guru-guru dina haduan ni oha di permodingnya manggoruan dan mengasal ikat kamu makabulau silas merongak saya siwa rohani itu akap saya dapat mak akap pengomoan kalau kusulano asa pakak may napotang na ditubo dito bilitapian. Marhiti-hiti perkohan niya ang burwong. Masulot na duwan. Tukuni ka ang mga lakas sa luna. Sa husima napotang parsauliya. Asa sunod nito si dua-dua do si dohono. Jumani siya pulsada rin na jumani sa puludua. Hata nauli hata nadenggan ng pinayin ni Aka. Amat taraja. Kalau inat tasor ibadah terlumuri siya nakatulang bonanyari nakit aku mahamu madengan martonga ijabu soalnya bahasanya akan sekali udah segala sama turun pengorona